ngithanda ukuqala ukuthi ngixolise esizweni ngisuke ngabambeka kudala induna zisanamandla wakuthiwa induna ayiphuzi kodwa ungathiwa ngiyaxolisa bakithi ukuthi siphuzile ukuthi sifike lapha ngezinye izinto ekade zisenzakala kodwa singasoze mhlawumbe zichazeke lapha. Okokuqala ngithanda ukubingelela isizwe sonke samaNtabezulu sivakatshelwe nje ngabantu futhi abahlukaneyo endaweni ezitshiyetshiyeneyo engathi emagumbini amanye omhlaba. Ikakhulu bengithanda ukulibonga Mthwakazi omuhle, bengithanda ukulibonga sizwe kaMzilikazi ukuthi liphume ngobuningi benu kangaka lizobungaza inkosi uMzilikazi. Ngibona ngathi lapha lele khona uyathokoza, uyatsho ukuthi isizwe sabunjwa, isizwe kwahlanyelwa. Ungabona umzali kumbe umuntu uhlanyela isihlahla kumbe uhlanyela impande, uhlanyela intanga, ubona ingamili kusho ukuthi kule problem. So namhlanje ngibona ngathi kuyi-evidence yokuthi lokho kwahlanyelwayo kuyamila, okutshengisa ukuthi kwahlanyelwa isihlahla esiphilayo. Bakithi mina ithuba lami nje ukuthi ngi-introduce ikakhulu uguest of honor wethu, kodwa ngingakamu-introduce ngiza-recognize nje lapha ekade ngihamba labo abasivakashileyo. Nginanzelela lapha kimi esenzeni sokunxele ngiloba Umbatha esuka KwaZulu, ngapha esandleni sokudla sizafika kanye ezigabeni zabantu bethi sinomunye wesizwe soMthwakazi bemkhangele nje ngaphandle nxa ngingazwakali, kodwa lethengisa uthando phela isayezane ezimbili ezintathu. Kumbe abantu kumele beqalise bedle, kumbe abangadli angikwazi ukuhamba njani njengoba ngiphuzile angike ngibuze into eziningi. Esandleni sami sokudla lapha silamanala akwaNdebele. Bengicela niweve nje izandla madoda. AmaNdebele maningi, nginanzelela laphana silojubane ngibe abanye engene labo lapha. Senza-ke esiqongweni ngi-introduce uguest of honor. Uguest of honor wethu usuka eNdinaneni eNkabazo, uMathazi okuChief Council osenzela umsebenzi omuhle kakhulu. Nxa kukhona okubi ayisuye ngabanye ngoba nendoda esebenzayo kakhulu. Bakithi bengifisa nje ukuthi nxa ngiphakamisa mhlawumbe uguest of honor wethu ungaba kuhle ukuthi sizamhlayela izandla, simnikeze amandla. Lanxa ungezwa, lanxa ungamthandi, lanxa umthanda uyatshaya izandla, kubalulekile lokuhlala. Ngenxa yokuthi ngiphuzile bengifisa ukutsho nje amabili amathathu kodwa akusavumi. Kambe uphuza njani uphinde ufuna ukhuluma into zakho? Ngizacela Nkosi Mafala asimhlangabezeni ngezandla, simhlangabeze ngemveskoti ezwayo. Bakithi ngiyabonga kakhulu. Itshona njani bantu bakithi? Bahle bakithi. Laba bahle. Izikhazi Mthwakazi omuhle. Mthwakazi kanjalo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukuba phakathi kwalomdlalo. Okokuqala ngicela nivumele ukuthi ngihloniphe loba engasekho phakathi kwethu inkosi uMthana okade phakathi kwethu onguye osikhokheleyo izinduna zonke zeZimbabwe. Kungasiphutha nje kungaphambanisekanga. Namuhla lapha
ilanga elithakazelela umzilikazi okwamashobane okakhumalo. Izinduna zanamhla bakho bethu ngokakhumalo umthando. So namuhla mina ngiyathaba kakhulu ngoba ilanga leli ayisilo lami. Ilanga elithakazelela umzilikazi onguye owaba nombono engathi mina almost 200 years ago. So khathesi nasi sikhangela sathi vision bani waba le vision 200 namhla nasi yafezeka vision 200 kaMzilikazi. Umbono kaMzilikazi uyafezeka ukuthi wawubona 200 years ago ukuthi ngifuna ukwakha isizwe asiphe ilizwe elokuthi mthwakala. Nanku namuhla ngobunengi bethu sikhona lapho ukuthi sithakazelele lona leyo mbono okaMzilikazi asibhalele izandla zabantu. Akuhle kakhulu mina namuhla sibi ngiyathaba. Ungabe ukhabanjeke lapha nalaphana kodwa ubunengi babantu abakhona lapha namhla kuyajobozisa kakhulu. Umbono kaMzilikazi uyagqayiseka. Engupelayo nje kakhulu mina ukuthi lokhu okuyinto esakuqalisayo bese sikwenza khathesi kube yibhuku kithi sikubhale phansi ukuthi nxa ekhona oyabe ngekho namuhla ezizwe elahlekeni azibone ukuthi ulahlekeni sonke sifise ukuba khona ngaleli langa. Ngiyacela abantu bakithi ukuthi lokhu esikwenzayo lokhu kungabe yinto eyenze. Ngiyakwazi ukuthi khathesi kulabanengi asebekuhawukela bayabe sebekuthatha ngezinye indlela kodwa le yinto yethu. Akula lapho esingayekethisa khona. Iqiniswa yithi, ibunje yithi, ikhokhele yithi. Hayi yithi kumele sikhokhele thina abanikazi bayo ngoba lapha sonke sikhona lapha yithi abanikazi bento le. Ngakho ngithanda ukubonga ngoba khona welonke lapho uhlala ukuthi sizethokoza sonke nini sibambeni sozela ubaba owabona owabuya nombono ukuthi ufuna ukwakha isizwe. Ngithanda ukuyibonga kakhulu. Bakithi isizwe namasiko aso. Hayi khona lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi singalahlekelwa ngamasiko ethu. Hayi sengikhangele laphana ngithemba kulaba bangabe bekhona abathumeleyo kuhulumende ngama-MPs anje bengabe bekhona khona lapha ngishiwo anje. Kunento enye engasakuthathi kuhle thina abantu. Thina sizinduna yithi esikhangeleyo ukuthi amasiko kumbe yithi esiwakhangele amasiko ethu ahamba kuhle. Mina babenza kade kucela kakhulu kulaba abathanda ukuthisa imithetho ikakhulu abathintela amasiko ethu ukuthi bekhangele ukuzinduna kumbe kubobani bebuye bezekuza behlale lathi phansi silungise ezinye izinto. Ayikho ukuthi lolwesinteni bese sibone ukuthi sokulezinduna seziphethwa ngenye indlela esingayijayelanga. Hayi asiyijayelanga. Amasiko ethu asiwazileni. Thina kuthiwa custodians besizwe ezamasiko anje but ukuba i-custodian yakhona akusasebenzi ngoba amasiko ethu asetshintshwe khona. Ngethemba liyakwazi ukuthi ngitshona. Ngiyamizwa ukuthi ngitshona. Hayi amasiko isiko aliguqulwa. Mina lapha ngisuka khona ngusenthabazwe bayikho ingcolelo. Ngisuke enthabazwe sejayele ukuthi angayikho.
kodwa ngumakhaya ubukwana zemfundo uzoweni ya yimi lo so bekhuluma ngamasiko bakithi amasiko cela engatshintshwa yikho lapha sikhona lapha yikho sithola umbuthano omuhle ngathaba namuhla silabatshitshi esiteka back indulo yethu yiyo siyifunayo yesiyethu ende kukansela ngathi khona lokhu kukansela emasikweni ethu yikho-ke sithi mina amasiko bakithi asiwabhubhuseni kube yigugu lethu amasiko ethu lapho esikhona sizivashe ngamasiko ethu ngiyanicela bantu bakithi ngiyakwazi ukuthi silumetho kulethu kodwa bathi bona laba abalaleleyo kithi ngiyacela ukuthi amasiko ethu abe ligugu lethu ngivumelanile ukuthi ngiphethe ngosokuhlupha kathesi elizweni lakithi sonke osokuhlupha phakathi kwelizwe lethu sonke kathesi yilokhu abathi izidakamizwa sokufunele abantwana bethu angazi ukuthi silahleka ngaphi phakathi bakithi ngiyathemba ngezwa lapho kukhona abanye ababuya lotshala ngona lokuya bakithi lokhana akwathi isizwe ungabona sesinta lokhana sesibulala isizwe ungabona kakhulu lokhana kusesandla ngabantwana bethu kuthi ukuthi laphana sokuzaba leyinye igeneration ezakufa angisho ngiyalizwa bakithi so ngiyacela bakithi ukuthi kulihlale sikhuthazane ukuthi akulunganga abantwana bangabi esikolo abantwana bathole owenza yikho ezama ukuzela le nawo uhulumeni ukuthi abantwana abathole izinto zokwenza okwenza phela lokuthi begcine besenza izinto ezingalunganga yikuswela into yokwenza ngakho malingidlalela abanye abenelisi ukuthi banike abantwana umsebenzi abanike umsebenzi basebenze abantwana bathuthukise ilizwe lethu yikho-ke ngiyabonga kakhulu bantu bakithi ngicela ngokuthi bakithi asikhuthazeni abantwana bebuye phakathi kombuthano lo omuhle ingane ngisitsho njalo abantwana yiyo iphambili yakusasa yethu ngakho abantwana bengakhula bethathi lokhu sesikwazi ukuza kuqhubekela phambili akusasi ngayo abantwana sibakhuthazeni bebuye kithi sihambe labo sibuye labo lapha sibafundise lapha ngibona abantwana solamagubha namatshitshi kuhle kakhulu khona lokana asikukhuthazani nesithi ukuthi kube khona ezigabeni zethu ngiyabona ukuthi lapha hhayi akusama ngakho ngiyabonga kakhulu umthwakazi omuhle sibe nelanga elihle sonke ngiyabonga